هر او آستان کو چپر چنه اوید ام نشیم بردوامی سر دینه هندک آستان کو چپر بردوامی سر دینه تی دو بر خوب کنی او آستان کو چپر چنه گلی ما داره کو نه ام بردوامی سر کارو کریارید باش سر دین خو سر عبادت خو سر پرستنا رب خو یکی شون گلی ما داره بر خرابی و تکچون دلا بنه دائما ده بر خوب کنی کو دلید ما تکچوی دلين ما يتخرابي دلين ما يتفاصدي يعني فساديات دلين ما دهي خرابيات دلين ما دهي برخو كي نيات ما خرابن نيات ما كدلادنا خرابن پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بيجتن كلاخ انسان پارچه گوشت کاته دهي اگر صالحي جسم انسان كلاخ انسان ده هم صالحيتنو دي چه بيتنو اگر فاسدي جسم انسان ده هم فاسدنو ده تك چتون ده بيج بيت فاسديتن او شي دله الا وهي القلب اجابه خو يعني دك چونا دله كدلي ما دلي كي باقش نبو دلي كي خدا ترس نبو دلك نبو كي شرم خدا تدابي احترام خدا تدابي فيانو حاجه كنا خدا پیغمبر خدا تدابي دلك نبو كي حاجه كنا قران تدابي حاجه كنا اسلامتي تدابي دلك نبو كي حاجه كنا مزغوت تدابي حاجه كنا جورد عبادته وكن ويجه كي روجه وكي حاجه تدابي او دلك فاسده او دل هوكاره السبب يعني اصلا كنت شبرك امنش بردوام السردينه سر عباده سر پرستنا رب العالمين يك شوانا او دل اخراب قال ايمان دارا دل پیش او دل يعني فيانا رب العالمين تدانا بيتن فيانا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم تدانا بيت